Erizoba cyabekero cyakana wabashomesa mwana beji basini abarukwiko muri Uganda manana okurwa mu cyanga cya bugwizoba barukugumizamo no kugunjurwa okutendekwa muna no kuramura umuzano gwo mupira. Omusomo gwo gutebekanisiibwe kibine kiri kuremezano y'amashomero mu Uganda cya unsa okubasa kwera abashomesa na nabeji okutunga obukugu omukuramura hamwe no kutendeka umupira. Twineve abantu binji munonge bata training ryo bwa free muzone zano endwano ke to bata training wa nkati after training yemanya nza kuyetamu ubutibikano muzaneji abashomesa bagizamu abana bagizamu kafana ta qualified cyakuyamba emuzano gwa football kuterera turaheze kushoma kandi nibyo bakutuma tuhagarikayo titega sara tuyenka kuyabona community zitu tubase kuzitungura kuzenera itinga aha mateka gompira agakutukushoma kugira ngo twaguma tugire emizano eterire etaramuvuyo yona gompira gumire umutara gureba teka even if I'm going there is that imaginary one. Omushomo guno guhendera nyenkakare kandi abatendekwa nibiza kwebwa ebarwa y'idari ya CAF abwa abatendeki hamwe na ebarwa y'idari ya kashatu abatendekirwe nk'abaramuzi bo mupira. Ebyo bikiryaho timu y'ishomeri ya St Mary's Kitende hamwe na kawumpe muzire mu zone za Uganda batwire ekikopo cy'empaka z'amashomero arengo rwa sekafa omumpaka z'umupira gwo bijere ezabojo na bishim. Uganda esingire aba Tanzania ahagoro inari ibiro mu kusomera penalty bwanyimo gwa kikazi ombwire bweda kika 9 omuzakamarizo omuri Kenya rwa kabiri. Uganda ekirarengo rwa final omumpakeze bwanyimo kurabaho etasingirwe timu yona kandi kindi bateba goli 12 ahagori 3 zonka ezibatebirwe. Hati Uganda ezakuzwekere cyange cya sekafa omumpaka zarengo rwa Africa omwagwe 2024 ombishiki kawumpe muziremu nayo neza kwa nezwekera harengo rwa Africa.